Urumbe yongeye kumvikana ku baturage bo mu murenge wa Kanombe aho basigaye bajya kuvoma mu bishanga ubwo haciyemo hafi ibyumweru bibiri batabona amazi. Ni mu gihe bavuga yuko ano mazi ashobora kubatera indwara cyangwa akabagiraho ingaruka zitari nziza. Abaturage bo mu murenge wa Kanombe aho mu karere ka Kicukiro bavuga ko basigaye bavoma mu bishanga amazi mabi ashobora no gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ni nyuma y'uko bamaze amezi abiri barabuze amazi mu ngo zabo. Muri rusange nashaka kubasobanurira bino bintu kugira ngo mujye mubisobanukirwa gatanu kuri kagenzi kako. Ni mu gihe twari twatembereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe, dusanga abaturage benshi bari mu kabande bakoze inkomati. Icyo bita inkomati ngira ngo murakizi. Ni mu gihe abaturage bari bakoze inkomati mu kabande barimo bavoma amazi yo mu bishanga. Ni mu gihe abaturage batubwiye ko amazi amaze amezi abiri ataza mu ngo zabo. Ni mu gihe bayobotse ibishanga kugira ngo barebe ko babaho muri rusange. Murabizi n'amazi nta buzima. Ari incamake y'amakuru ngiye kubagezaho. Amakuru nitworinzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi ku izina rya Kidasamura Movie. Kora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda kugira ngo ujye ubona amakuru anoze kandi amakuru yo ku gihe, aziye ku gihe, igihe cyanyacyo. Abaturage bo mu murenge wa Kanombe ho mu karere ka Kicukiro baravuga ko basigaye bavoma mu bishanga amazi mabi ashobora no gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ni nyuma y'uko bamaze amezi abiri barabuze amazi mu ngo zabo. Ndashaka kubasobanurira kugira bino bintu mu byombe. Ni ukuvuga ngo amazi mu ngo zabo yaravuze. Ni ukuvuga ngo bafite amazi mu ngo, amarobine, ibigega muri rusange. Ni mu gihe iki kibazo kiri kuri wasake ubwo niyo tugiye kuvugisha kugira ngo ize irebe ikibazo cy'aba baturage, impamvu amazi yabuze muri rusange. Ariko reka mbanze mbasobanurire. Aha turi mu murenge wa Kanombe aho mu kagari akagari ko murakazi namwe ni hano i Kanombe. Namwe ngira ngo umuntu utazi Kanombe nzahabasobanurira neza, nzabazengurutsa Kanombe yose. Ni mu gihe rero bano baturage bakomeje kubabazwa nuko amazi yabuze mu ngo kandi bayishyurira ku gihe. Ariko wasake heruka kuvuga yuko hari abantu barenga 2,000 basigaye banga kwishyura amazi muri rusange, bagatekereza ko baza kuyafunga. Yaje gufata icyemezo cyo kujya ifunga amazi, itaje ngo yafungire mu ngo zanyu mukayabura. Nabajije bano baturage nimba aya mazi bataranze kuyishyura. Reka mwiyumvire umuturage umwe twavuganye kugira ngo dukomeze. Ni ukuvuga ngo rero twebwe hano ahangaha i Kanombe hano iwacu, sibyo amazi tuyishyura ku gihe, n'abatayishyura ku gihe ntago muri Rwanda rwa Kagame ni utishyura amazi. Buriya amazi adufasha ibintu byinshi. Amazi adufasha ibintu byinshi, isuku turayakoresha, turayakoropesha. Ni ukuvuga ngo n'amazi nta buzima. Niyo mpamvu rero amazi twebwe tuyishyura ku gihe, n'abatayishyura ku gihe bwo nabo baduteje ibibazo bagatuma wasake dufungira amazi. Ariko rwose singiye kubabeshya munyamakuru, ahangaha mu kagari kacu amazi turayishyura ku gihe pe. Ni mu gihe twakomeje tuvugisha abano baturage mu buryo burambuye kugira ngo twumve nimba amazi barayafungiwe cyangwa barayakupiwe kubera kubura ubwishyu. Gusa abaturage bakomeje kuvuga yuko amazi ntago banga kuyishyura, ntago babuze ubwishyu. Ni mu gihe wasake itangaje ko 1/2 cy'abantu bakoresha amazi ya wasake batishyura, abandi nanone 1/2 bakishyurira ku gihe. Ni mu gihe twakekaga yuko ari wasake yaba yafunze ano mazi, ariko ni igitembo cyaturitse kigemurira bano baturage hano mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Ni igitembo cyaturitse kitari gutuma amazi abageraho mu mahoro. Twavugishije kuri wasake ndetse ku muyoboro wa telefoni, umva kuntu yatubwiye mu ijwi rirambuye. Ni ukuvuga ngo rero aho ngaho mwako gace turabizi ko amazi amaze igihe yarabuze. Ni ukuvuga ngo igitembo gihuza Kicukiro, ni ukuvuga ngo igitembo gihuza Kicukiro ndetse n'aho ngaho Kanombe yose, ni ukuvuga ngo iki gitembo cyaraturitse. Ni mu gihe kiri kubakwa, turimo dukora urugomero kugira ngo amazi abashe kugera mu baturage. Ariko turabasezeranya ko nyuma y'icyumweru kimwe amazi araba abonetse.
ni mu gihe ku murongo n'umufatanyabikorwa wa wasake utanga amazi mwa kano gace cyangwa mwa kino giturage cya Kanombe, ni mu gihe yavuze yuko hari ibigega biri gusanwa byangiritse cyangwa ni mu gihe ibitembo bigemura amazi byacitse, ni mu gihe barimo babisana kugira ngo bahabwe amazi, ariko yavuze yuko ntago hashira ibyumweru 2 cyangwa icyumweru kimwe batarabona amazi. Abaturage ntibatuze rwose, igisubizo cyabo kigiye gukemuka. Ni mu gihe kidasamura mova ari ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye, nawe kora subscribe kuno muyoboro kugira ngo ujye ubona amakuru meza akugezwaho 5 kwa 5. Ikintu cya mbere usabwa ni gukora subscribe, niyo nkunga yawe ikomeye. Gukora subscribe n'amafaranga bigusaba. Imana ibaha ubuzima buzira umuze, icyo yisabye ikiguhe. Ndabakunda, ikiganiro nakagaruka ni kidasamura mu karere.